Sukwezi ko guhangana n'ibiduhanze. Ni mwezi wa kupambana na vitu ambavyo vinapambana na sisi. Sukwezi ko guhunga urugamba. Si mwezi wa kukimbia vita hapana. Oya. Hapana. Nukwezi ko guhangana navyo. Ni mwezi wa kupambana na vita hiyo. Kugeza bikunze. Paka kieleweke. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sukwezi ko kwidodombera ibibazo. Si mwezi wa kunungunikia matatizo. Sukwezi ko kurira imbere y'ikibazo. Si mwezi wa kulia mbele ya shida matatizo. Haleluya. Amen. Ariko nukwezi ko guhangana n'ikibazo. Lakini ni mwezi wa kupambana na shida ama matatizo. Sindabona umuntu agera impande y'umusozi uduga. Sijawahi kuona mtu ambaye anakaribia mlima ambao unapanda Akacharira anaanza kutosha machozi. Atireka ndire. Anasema acha nilie. Mpava nisanga hejuru kwa kasongero hari. Nitajikuta kule juu kabisa. Urira. Ulie. Utwenga. Ucheke. Utwenga uduga. Ucheke unapanda. Nihuza gushika. Ndipo utafika. Udahanganye kibazo cy'uwo musozi. Usipopambana na hiyo shida ya mlima huyo, uwo musozi nturengana. Huyo mlima Haleluya. Amen. Niyo mpamvu iki kibazo, ndio kwa maana shida hii, izo ngorane, izo tabu, izo ntambara, izo vita, ari wewe ukwiye kuzigwana. Wewe ndio unapaswa kuzipigana. Hari ni ntambara zimwe mshwa kugwanira muri rusangi. Kuna zingine vita mnaweza kupigania kwa ujumla. Hari nizindi ntambara bisaba ko ari wewe nyene. Kuna zingine vita inaomba uanze upambane. Mama wawe atabamwo, mamako hayupo, papa wawe atabamwo, na babako hata kuwepo, Mungu wawe mkuru atabamwo, kijana wako mkubwa hata kuwepo, abandi bana bawe batarimwo, hata watoto wako wengine wapo, wapo, mvukana atarimwo, yule ambaye mnazaliwa pamoja haimo, no mwubakanye atarimwo, na yule mwanandoa haipo. Yo ntambara ni yawe gusa, vita ni ya kwako tu, kandi ico ntiwacanditse. Na hicho kukuandika. Hari ntambara, kuna vita zitagwanwa muri rusangi, hazipiganiwi pamoja. Ari ntambara yawe bwite, ni vita yako peke yako binafsi, yisa inajifanania tu. Haleluya. Amen. Yesu intumwa zaramuhunze. Yesu mitume walimkimbia. Yari ntambara yawe wenyene. Ilikuwa ni vita yake Yesu Kristo peke yake. Abo yakijije baramuhunze. Wale ambao aliponya walimkimbia. Abo ni nabo bavuze ngo nabambwe. Kwanza ndio walisema eti asurubiwe. Rwa rugamba rw'iyo wenyene. Ilikuwa ni vita yake Yesu. Hari ntambara za rusangi nivyo. Kuna vita za ujumla ni kweli. Ariko nyinshi. Lakini vita nyingi ni kugatwe kawe, ni binafsi yako kuchacha. Igihe wavuka mu nda ya mama wawe, wakati ulipozaliwa katika tumbo la mama yako, nimutarize kama ukulia, bakubise wewe nyene, walipiga ni wewe tu. Nibagiye gufata abo muvukana ngo reka tuwakwite wose, hawakukamata wale ambao tunazaliwa pamoja eti tuwapige wote. Ibaza kana karavutse karacomotse mu nda, siwaze katoto kanazaliwa kanatoka kwenye tumbo, ukabonye ubwa mbere kofi, anayekaona mara kwanza kofi ngo nikarize, imagine eti akakulia jiwazi. Ni ntambara yiwe wenyene ako kana, ni vita yake peke yake mtoto, nawe basangiye, hakuna yule ambaye Haleluya. Amen. Rero inyishu ikibazo cyo guhunga urugamba, vita jibu ya swali si kukimbia vita, nuguhangana narwo, mbali ni kupambana na vita. Kuko nutapfira ku rugamba, maana usipofia katika vita uzokwambika igitsibo, utavikwa taji. Nako kandike. Inyishu ikibazo so kugihunga, jibu la tatizo si kwamba ukimbie, nuguhangana nacho, mbali ni kupambana nacho. Kuko nutapfira ku rugamba, maana usipokufia katika vita uzokwambika igitsibo, utavikwa taji. Amen. Ari jambo ry'Imana riryoshe cyane rivuga ngo, kuna neno la Mungu lizuri linasema kwamba ngo ninde yongerezwa ko ngo nakantu na gatonya ngo kugamaganya, nani anaongezea hata kitu kadogo kwa ajili ya tabu. Ibibazo uriganyira myidodombo, uriganyira cyane, unanungunika sana, ukibaza ngo ntibibazo biza guhera, unawaza kwamba ndipo shida zitakwisha. Oya namba na gatonya, hazitakwisha hapa. Hangana, pambana paka kieleweke. Hangana, pambana, hangana, pambana, hangana, pambana kugeza bikunze paka kieleweke. Ninde bamaze kumuzanira ubugari bushushe? Nani washamletea ugali wa moto? Akachashwana ati ko mamayi ubushushe sindaburya nabihira. Anasema mimi umenipatia ugali wa moto sikuli nacha. Utumubuhuha ugakata gato ni bora unapuliza unakatakata kidogo. Uruhuka waburi. Paka unaukula unamaliza. Ubwo n'urugamba rwawe. Hiyo ni vita yako.
munsi mfise ijambo rirangiza iyi dimanche ya nyuma. Leo nina neno linamaliza dimanche hii ya mwisho mwezi wa 10. Rivuga ngo rinda uhangane navyo uhora ari kumwe nawe. Linasema ya kwamba kuwa jasiri upambane navyo, Bwana yuko pamoja na wewe. Rinda kuwa jasiri uhangane navyo, upambane navyo, uhora ari ku ruhande rwawe. Bwana yuko upande wako. Ari jambo ryanditse mu Baroma 8:31 riryoshe cyane. Kuna neno linaandikwa katika kitabu cha Warumi 8:31 rizuri. Abaroma 8:31. Warumi 8:31. Rivuga riti ko bimeze bityo tuvuga iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo turwanya nini? Hakuna. Bisanzwe umugabo ari ku ruhande rwawe, kama mume wako iko upande wako. Bisanzwe umugore wawe ari ku ruhande rwawe, kama mke wako iko upande wako. Bisanzwe chef d'avenue ari ku ruhande rwawe, kama nyumba 10 iko katika upande wako. Ariko ngo bisanzwe uhoraho ari ku ruhande rwanjye. Lakini kama Mungu yuko upande wako, uwo ndwanya nini? Atakaye kupiganisha ni nani? Hakuna. Mbarizo muri kumwe ati uri sure ko Imana iri ku ruhande rwawe? Mwambie mwenzako eti uko na hakika kwamba Mungu yuko upande wako. Ni kweli. Akubwiye ngo? Amekwambia? Cyangwa kuya ati nibikuraba? Anakwambia hayakuhusu. Chumumbariza kakabiri. Muulize tena. Ati kivyemeza ni iki? Kinachokubalisha ni nini? Ko bimeze bityo tuvuga iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo turwanya nini? Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Hallelujah. Amen. Ikiwa Bwana yu upande wetu, mkisaidia birajoje. Nimba uhoraho ari mu ruhande rwacu. Nani ambaye anaweza kuwa juu yetu? Ninde yotugwanya? Asa kwa Kiswahili bishire mu Kirundi ukonyene. Nani anaweza kuwa juu yetu? Ninde yoba hejuru yacu? Nani aliye juu yetu? Hallelujah. Amen. Ikiwa Bwana yu upande wangu, nimba uhoraho ari mu ruhande rwanyu, nani? Ninde? Na ikiwa ni nani, kandi ninde inamaanisha mtu. Ni bisobanurwa n'umuntu. Mtu gani ambaye anaweza kuwa juu yangu mimi? Ninde muntu yoba hejuru yanje jewe? Mungu linaniambia kwamba sisi ni vichwa wala si mkia. Ijambo ry'Imana rimbwira ati twebwe turi mitwe ni turi mirizo. Nani ambaye yuko juu yangu? Ninde ari hejuru yanje? Ambia ndugu yako ambaye mnaketi naye mwambie. Mukira mwene ati hakuna aliye juu yako. Ati mubwira ati na uri hejuru yawe. Sababu Bwana yu upande wako. Kuko ari kumwe nawe. Ni Bwana ari kumwe nanje. Kama Bwana yu upande wangu mimi, ninde yobari hejuru? Nani aliye juu yetu? Ni jewe ndi hejuru. Ni mimi niko juu yetu. Ni jewe ndi hejuru. Ni mimi niko juu. Ni Bwana ari mu ruhande rwanjye. Kama Bwana yu upande wangu mimi, ninde yobari hejuru kuri jewe? Nani aliye juu yangu mimi? Ariko mu rugamba, lakini katika vita, hari igihe Satana kurenganya. Kuna wakati shetani huwa anakuonea, akakubonera, anakuonea, akarenza urugero, anapitisha kiasi, na ukaguma wifata neza, na unabaki unajikamata vizuri, ugumurira, unalia, uvuga ati none ngire ene, unasema nifanye nini? Haguruka uhangane, uhora ari kumwe nawe. Simama upambane, Bwana yuko pamoja na wewe. Bwana ari mu ruhande rwawe. Bwana kiwa upande wako, utinyi, unaogopa nini? Dawidi murazigiye yisha Goliathi. Daudi mnakumbuka wakati alimuua Goliathi. Umwami yari yasezeranye ati uzo kwica Goliathi. Mfalme aliahidi yule ambaye atamuua Goliathi, ati nzoca ndamuha umukobwa wanje, eti nitampa binti yangu acambera umukwe, awe mkwe wangu. Mugabo ntibabikoze nkuko babisezeranye, lakini wakufanya kama gisi wameahidiana. Dawidi ahubwo bacambye ati nagume ngaho ibwami. Daudi walimwambia abaki katika ufalme, asigare acungera umwami, abaki akimlinda mfalme, kubera babonye ko ari umuhizi mvyo kugwana, kwa sababu wameona kwamba ni shujaa katika vita. Umunsi umwe atangura kuzaragenda, baca bamubwira umukuru w'ingabo. Siku moja akakuwa anatembea, akamfanya mkubwa wa majeshi, bamuha abasoda yokoresha mu kugwana, wakampatia majeshi angetumikisha kwa kupigana. Agiye ku rugamba arakubita, aratesa. Alipoenda kwenye vita kapiga kabisa kamaliza. Atashe, alipoenda nyumbani, wamama ni beza, reka tuwakomera amashi. Wamama ni wazuri, acha tuwapigie makofi.
Nabaririmba Dawidi. Wakaenda wanamuimba Daudi. Bavuga ngo Sauli yarishi igihumbi. Unasema Sauli ameua 1000. Yishi ibihumbi. Ameua 1000. Mugabo Dawidi ngo yishi ibihumbi ndiri. Ameua maelfu na maelfu. Sauli karamugwa mu gutwi. Sauli akasikia sikioni. Kandi ibyo nibaza ko batabiririmbye kubwo kukunda Dawidi. Na hayo wakuimba kwa sababu ya kumpenda Daudi. Nibaza ko bagera chokoze Sauli. Na wazo walitaka kumchokoza Sauli. Kuna kunofata gahungu kabi wiwe. Hakuna kisu kamate mtoto kijana naishi kwake. Akabariko muhimbaza kuruta umwami. Ndio mnatukuza kuliko mfalme. Haleluya. Amen. Murazi ko n'Imana ivuga ati je ntihuyimbaza abantu kuruta jewe. Mnajua kwamba na Mungu anasema icyubahiro ciwe tugihimana. Msitukuze watu kuliko mimi. Heshima ya Mungu tumrudishie Mungu. Sauli avyumvise arashanga shibwa. Sauli aliposikia akaumia. Arababara gose. Akaumia sana. Achavuga ati rero ngira ndamukomesha uyu muhungu. Akasema nataka nikomeshe huyu kijana. Achamuha force speciale canke ingabo zitabara. Akampatia majeshi ambao wanasaidia. Achamuha rero iyo force speciale. Akampatia majeshi ambao wanasaidia. Baja kurwana harukamvye hose. Wanaenda kupigana mahali pote kuna vita vikali. Kwari kugira ngo aze gupfirayo. Ili manake mfalme alikuwa anataka Daudi afie huko. Mugabo hagupfirayo. Lakini kuliko kufia kule. Ahubwo akakora ibitangaza bimwe bya dance. Bala katenda maajabu makubwa sana. Kuja kuntu baguteza umutego. Gisi na wewe wamekutega mtego. Bibaza ko atazuzoshobora. Wanazani kwamba hutaweza. Ariko bikaca biba vyishita cyane kurusha. Lakini vinakuwa vizuri kuliko. Daudi baramutega umutego. Daudi wakamtega. Bibaza ngo nibiza gukunda. Wanazali kwamba itawezekana. Ngo hapfira ku rugamba. Atakufia kwenye vita. Kurugo rugamba bagushize ko bibaza kuza kuhapfira ni ugiye gukirira none. Katika vita wamekuweka kwa wanazali kwamba utakufia ndio kuna kwenda kuponea. Umwami aravuga ati leo ni hatari. Mfalme akasema ni tatizo. Daudi arareklama. Daudi akareklama. Aravuga ati none ko mwavuze ko muzomu umukobwa wawe. Mbona mumeniambia kama mtanipatia binti yako? None ko namaze kumwica Goliath. Mbona nimemua Goliath? No kutaramu umukobwa wawe. Mbona hujanipa binti yako? Bacha wa umukobwa w'umwami yitwa Merabu. Wakampatia binti ya mfalme Sauli anaitwa umukobwa wa Sauli yitwa Merabu. Binti ya Sauli anaitwa Merabu. Umukobwa mukuru niwe yari umwana wa mbere. Alikuwa mtoto wake wa kwanza Sauli. Umunsi wa mariage. Siku ya ndoa. Daudi amejipanga. Amejipanga. Bacha ba muhungu yitwa Adriel. Wakampatia wengine kijana anaitwa Adriel. Imagine, iyo ni suzuguraje. So sikia kwamba kama ni zarau. Akora gasuzuguru. Zarau hiyo. Kwa mariage waje wanwingite. Unakuja kwenye mariage wateguye abadofe wateguye. Umeenda bakacamu uwundi. Wanampatia mwingine. Hama Daudi mu nyuma arasubira kandi arababara. Daudi baadaye akaumia. Avuga ati jana arinzi ko ngiye kuba umukwe w'umwami. Akasema mimi niko nazari kwamba nakwenda kuwa mkwe wa mfalme. None ibi nivyo muungize. Haya ndio mnanifanya. Agakobwa ka Sauli. Kabinti ka Sauli. Kaca karamukunda. Kakampenda. Karamukunda Daudi konyene. Kakampenda Daudi peke yake. Umwami baje kumubwira ati Mikali yasavye ko ahubwo ari we yorongorwa na Daudi. Mfalme Sauli wakamwambia Mikali ameomba aolewe na Daudi. Abyumvise Sauli avuga ati ahubwo niyo ndobanza muronse Daudi. Aliposikia mfalme akasema hapa nitampata Daudi. Ati ahubwo ambereye umukwe. Akiwa mkwe wangu. Niyo nzoronka ningeneye kumwica byoro. Nitampata hata gisi ya kumuua. Acamugira Daudi ati je inkwano nkeneye. Akamwambia Daudi mimi mahali ninahitaji. Ati singeneye amafaranga. Sitaki pesa. Singeneye inka. Sitaki mangombe. Unyumvirize neza. Unisikie vizuri. Urumve Kirundi. Unaelewa Kirundi. Ati nkeneye kunzanira ubugabo 100. Akamwambia nataka uniletee wanaume 100. Samueli wa mbere 18:27. Samueli wa kwanza 18:27. Igitabo cha mbere cha Samueli 18:27. Samueli wa kwanza sura 18 mstari wa 27. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Igihe gishinzwe kiragera Dawidi ahagurukana n'ingabo ziwe yica mu Bafilistia abagabo 200 nuko Dawidi atabarukana ubugabo bwabo babushikiriza umwami uko igitigiri cyabwo kingana kugira ngo Dawidi abone kuba umukwe w'umwami nuko Sauli amushingira umukobwa wiwe Mikali. Murabitahura? Navielewa. Ambia ati muhungu. Akamwambia Gaso. Yesu ngeneye amahera. Mimi sitaki pesa. Singeneye inka. Sitaki mangombe. Ngeneye kunzanira. Nataka uniletee ubugabo 100. Wanaume wa Filistia 200.
uduhimba tirondoka tw'abagabo 100. Yaramuhaye ikibazo kinini cyane. Alimupatia swala kubwa. None ubwo wobuzana utabishe? Iyo ubwo utaleta bila kuwa. Wobuzana ubukuye babugurishiriza he? Wanauzisha wapi? Iyo nkwano umva tarakaranira abahinga. Nukuvuga ko bari bamuhaye mutihani munini. Walikuwa wanampatia mtihani mkubwa. Wano gutuma 2 canke 3 nta nubwoza. Wao kutuma ngovi 3 ama 2 uwezi kuleta. Wokurahe. Unaweza kutoa wapi? Umva tarakaranira abahinga. So si kwamba ni vitu ambavyo haviwezekani. Ariko Dawidi atahurira ijambo. Lakini Daudi akaelewa neno hili. Rivuga ati hangana n'ibiguhanze. Eti pambana na vitu ambavyo vinapambana na wewe. Rivuga ati tinyuka. Eti kuwa jasiri. Bwana ari kumwe nawe. Bwana yu pamoja na wewe. Rinda. Kuwa jasiri. Bwana ari kumwe nawe. Bwana yu pamoja na wewe. Dawidi ahitana abasore biwe. Daudi akapitua vijana wake. Mipanga. Na mpanga. Ni bigwanisho byose. Na silaha zote. Acha mu Bafilisti kandi bambwiye ngo azane ubwo Abafilistia. Na walimwambia alete ngovi zao Wafilistia. Kuko Abafilistia bari batandukanywe n'Abisirayeli. Maana Wafilistia walikuwa tofauti na Uisraeli. Kuko Abisirayeli bari barakebwe. Maana Waisraeli walikuwa wametahiriwa. Bari barakebwe. Walikuwa wametahiriwa. Mugabo Abafilistia ntibari barakebwe. Lakini Wafilistia hawakutahiriwa. Umva abwanzaguye ashaka kumenya ko rugaba Abisirayeli cyangwa rugaba Abafilistia. Unasia akileta atajua kwamba ni Wafilistia ama si Wafilistia. Akatinzanira ijana bw'Abafilistia. Akaleta letea 100 ya Wafilistia. Daudi abwati sinzani ijana gusa. Daudi akasema sitaleta 100. Agenda rakubita. Akapiga. Azana 200. Akaleta 100. Haleluya. Amen. Ibyo bagutumye bibaza ngo namananizare kubizana inshuro 2. Yale wamekutuma wanaweza kwamba ni shida cha ulete mara 2. Hangana kugeza bikunze. Pambana mpaka kieleweke. Aho nyene ni wagiye kuonekera intsinzi ya. Hapo ndipo panakwenda kuonekea ushindi wako. Sauli aratinya ati Sauli akaogopa eti. Erega kagahungu ni gisigo. Kale kagarusoni. Azabona gahungu aho kaje kazanye imifuko yuzuye. Kanaleta mifuko inayana. Kavuye ku rugamba. Kanatoka kwenye vita. Ijeje tamaraso. Inajaa damu. Ngako ka Dawidi. Kanakuja Daudi. Ati ivyo ni bikini bishato by'inka niki. Hivyo ni ngozi ya ngombe nini? Ati ni za boro wanuma. Eti ni zile ngovi umenituma. Zirihe. Ziko wapi? Agaranzuye nga. Alipoangalia hivi. Ati ai. Bagiye kugutinya ndugu yangu. Wanakwenda kukuogopa ndugu yangu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bagutumye inkwano y'imiliyoni zingahe 5. Bahe 10 ntangora. Wamekutuma doti ya milioni 5 wapatie 10 hakuna shida. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bakubwiye ngo ntushoboye no gupanga inzu y'ibihumbi 100. Walikwambia uweze kupanga nyumba ya 100,000. Pangia 200. Panga ya 200,000. Haleluya. Amen. Bakubwiye ngo ntushobora kwambara impuzu ya 50,000. Walisema uweze kuvaa nguo ya 50,000. Ambara ya 100,000. Avaya 100,000. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tinyuka. Kuwa jasiri. Rinda. Acha uoga. Bwana kumwe nawe. Bwana yu pamoja na wewe. Kweli kutarinda. Kwa nini wewe si jasiri? Kandi Bwana iri kumwe nawe. Na wakati Bwana yu pamoja na wewe. Niki kiguteye ubwoba? Kitu gani kinakutia ubwoba? Ayo ubwoba? marozi kweli kutinya kuyaturira. Huyo uchawi kwa nini usiunguze? Hagarara aho nyene uturire. Simama hapo punguza. Bwana ari kumwe nawe. Bwana yu pamoja na wewe. Haleluya. Amen. Erega ikwishe n'ubwoba. Kinachokuwa ni woga tu. Uratinya kurinda. Unaogopa. Ariko orinda. Lakini ukiwa jasiri. Wosanga bikunda. Utakuta vinawezekana. Udapfuye urakira. Bila kufa unapona. Kama ukufi unapona. Erega nawe utopfubu hazogera igihupfe. Hata kama utakufa sasa wakati wa kufa utafikaga tu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Erega nawe utopfubu. Hata kama ukufi leo. Nyuma y'imyaka 100 nzoba ukihari. Baada ya miaka 100 hautakuwa tena hai. Rinduka rero. Kuwa jasiri. Ivyo bintu hangana navyo. Hayo hivyo vitu pambana navyo. Sinzi ivyo urahangana navyo ku. Sijui vitu kunapambana navyo kwa sasa. Haleluya. Amen. Burya hari ibibazo bisaba. Kuna shida zinaomba. Bisaba ubanze winjize ikirenge. Inaomba kwanza uingize mguu. Utarinjiza ikirenge nibihagarara. Kama hujaingiza mguu vitasimama. Dharau inakwenda kuisha. Agasuzuguro kagiye guhera. Dharau inakwenda kuisha. Rinda utinyuke. Kuwa jasiri na wachoga. Bwana yuko pamoja na wewe. Ni bora ari ku ruhande rwawe. Kama Bwana yu upande wako. Ni biki byo gukanga rero. Kitu gani kitakukanga sasa? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imisori tinya kugira mariage. Wagarso wanaogopa kufunga ndoa. Mikal yararindutse. Alikuwa jasiri. Aliacha uoga. Yararindutse arabwira Dawidi kwa mukunda. Aliacha uoga akamwambia Daudi anampenda. Simbwiye ngo abakobwa mutangiye kuza murabwira abahungu ko mubakunda. Siwaambii mabinti mwende kuambia Wagarso kwamba ariko rinda. Lakini kuwa jasiri acha uoga.
acha urwo uoga. rugamba ni rwawe Hiyo vita ni ya kwako, kandi nta wundi azoza kurukugwanira na vita hiyo kuna mtu Uhora atakupigania. ari kumwe nawe Bwana yu pamoja na wewe. utinya iki rero? Unaogopa nini? Haleluya. Amen. Abisirayeli ikindi gihe Waisraeli wakati bariko mwingine barava muri Egiputa wanatoka Misri, bageze hafi ya Yorodani, wakati wanafika karibu na Imana Yordani, ibabwira ngo bamare iminsi 3 bariko bariyeza. Mungu akawaambia wamalize siku 3 wako Bamaze wanajitakasa. kumara umunsi umwe, Walipomaliza siku ya umunsi ugira kwanza, kabiri, siku ya pili, Yosuwa arababwira ati huyo Joshua akawaambia, ati ejo niho tuzojabuka. kesho nipo tutavuka ngambo. Amaze kubabwira ko bazojabuka, Alipowaambia kwamba ababwira watavuka, ati umuntu wese yiyeze. akawaambia kila mtu ajitakase. Yorodani Yordani rwari uruzi runini, ilikuwa ni mto mkubwa sana. maze Yosuwa ararinda, Joshua akawa mtu ambaye anaoga, arabwira abaherezi akaambia makuhani, ati fata isanduku y'isezerano, kamata sanduku ya ahadi, tugira twinjire muri aya mazi tujabuke tunataka tujiwacu. tuingie katika bahari twende kwetu. Abisirayeli baratinyuka, Waisraeli wakaacha baravuga uoga, ati reka turinde, wakasema acha tuwe ko jasiri, turi kumwe na Yosuwa, kwa kuwa tuko pamoja na ko turi Joshua, kumwe na Jack, kwa kuwa tuko pamoja na ko turi Jake, kumwe n'uwahamagawe kwa n'Imana. kuwa tuko pamoja na mtu ambaye ameitwa na Mungu, Araza hatujanye. anajua maana anatupeleka. Erega kera barinjiza y'amaguru, Mwisho na mwisho walitia erega miguu, barinjije y'amaguru. waliingiza miguu. Urazi ibyaciye biba? Unajua vitu vimetokea, Nyemerera dusome nikubalie tusome Yosuwa igice cya 3 ku murongo wa 15. Joshua 3:15. Turasoma izina rya Yesu. Nuko abo baherezi bareruye iyo sandugu bashika kuri Yorodani, maze bagishorera ibirenge byabo aho amazi agarukira, kuko mu gihe cy'imbura Yorodani rwama rurenga inkombe zarwo, amazi ava ruguru aca arimirwa, yirundaniriza aharinganiye n'igisagara cyitwa Adamu, kibangikanye ni Saretani, kure yaho bagomba kujabukira. Kandi ayo hepfo atembera mu kiyaga cyo mu kiyaya cyitwa Araba, arico kiyaga cy'umunyu, arakamuka. Nuko abantu barajabuka batumbereye Yeriko. Abaherezi bareruye isanduku y'isezerano ry'Uhoraho bahagarara muri Yorodani humutse, maze Abisirayeli bose bajabukira humutse, kugeza aho abantu bose barangirije kujabuka Yorodani. Imana ihabwa icubahiro. Yorodani yawe igiye gukama mu izina rya Yesu. Yordani yako inakwenda kukauka kwa jina la Yesu. Ariko nizokama ukiri hino, Lakini itakauka ungali ngambo, izokama uhonyoyemo indani. itakauka ukikanyaga kwenye Yordani. Yesu ashimwe. Amen. Abana b'ingwe n'ingwe, Watoto wa simba ni simba, abana b'intare n'intare. Haleluya. watoto wa chui ni chui, Abana bo muri ndayi bararinda. watoto wa jasiri wanakuwa wajasiri. Haleluya. Amina. Yosuwa abwira abahereza ati injiza ikirenge. Yoshua akaambia makuhani ama wazee, ingiza mguu. Abahereza ati ndiyo bwana. Makuhani wakasema ndiyo baba. Baratangura barinjiza. Wakaingia Binjije ikirenge. Walipokanyagisha mguu wa kwanza, amazi acarakama, maji kakauka. Umuntu agwaye malaria akagutera ubwoba ukanga. Mtu na ugonjwa malaria na kutia uoga na kataa kumuombea. Umuntu agwaye ibicurano gatinya kumusengera. Mtu anaugua grip unaogopa kumuombea. Umuntu agwaye iki? Mtu anaugua nini? Ukachutinya kumusengera. Unaogopa kumuombea. Gwara uyu munsi. Kuanzia leo, Duhangane na kile kibazo cyo mu muryango. nenda upambane na ile shida ya familia. Nyoko gwari yari yamunuze nyari yuvuka. Nyoko wawe agwari yari yuvuka. Mama yako anaugulia mahali ambapo nazaliwa. Urukugumutinya. Unabaki unaogopa. Urondera abaprofete. Unatafuta waprofeti. No. Gwara uyu munsi. Kuanzia leo, nyakugusengera. nakuja utinyuke. Tena uwe nawe jasiri. uje kumusengera. Nawe ndumwombee. Hari Imana igiye kugukoresha. Kuna kile Mungu anakwenda kukutumikisha hapo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Erega niyo ngwari kuriko. Na hayo magonjwa yuko kwako. Urashaka kuibwira uyu munsi kagenda. Unaweza kuiambia leo na inaisha. Erega nico kibazo ufise. Na hiyo shida unayo. Urashaka kuibwira uyu munsi kagenda. Unaweza kuambia leo inakimbia. Ikibabaje nuko ufise ubwoba. Kinachoumizwa ni kwamba wewe una uoga. Nukutinya. Ni kwamba una uoga. Nutinye. Acha uoga. Nurandika umutima. Usikate tamaa. Bwana anaduaye assurance. Bwana anatupatia assurance. Anaduaye chemeza. Anatupatia kikubarisho. Kwamba yuko pamoja na sisi. Nimba uhagaze neza. Kama umesimama kwenye Yosuwa yababwiye ngo biyeze. Yoshua akawaambia wajitakase. Nimba umaze kwiyeza. Kama umeshajitakasa.
nta Imana itokorana nawe. Hakuna kitu Mungu asiyotumika pamoja na wewe. Je, murazi ntaye zanje nyinshi. Mimi mnajua ushuhuda wangu. Sindi buzisubiremo nyinshi. Sitarudi hata. Mugabo je ndarinduka. Lakini mimi niko jasiri. Urazi kintu nibuka? Unajua kitu nakumbuka? Nibuka ko hari imyaka tutazoba tunakivugwa. Nakumbuka kwamba kuna miaka hata historia yetu itasaulika. Nginyuma ya miaka 300 wibaza ko uzoba uvugwa. Unawaza kwamba baada ya miaka 300 wewe utasemekana. Mbeho abukomoka ko mu myaka desa iheruka. Hata wale kizazi chako wale ambao unatoka katika miaka 2000 inapita. Amajana 2 gusa. 200. Hari cyo bazi ko wewe. Kuna kitu nawakumbuka eko. Haruna utazi sekuruza wiwe. Kuna mtu ajui hata babu wake. Afisi zina jase ni jase sekuru gusa bikagarukira ngaho. Jina la babake na babu wake tu. Mbona barashaka rero n'abatazini zina jase sekuru. Kuna mwingine ajui hata jina la babu yake. Wongo kweli. Lero muri iki gihe ufisi umwanya muto. Wakati huyo ambao una muda mchache. Izodukoresha ivy'ubuhizi. Imana iriteguye kugukoresha ivy'ubuhizi. Mungu amejiandaa kutumikisha mambo ya ushujaa. Ni wewe gusugisamaye. Ni wewe tungali umezubaa. Ni wewe gusugisinziriye. Wewe tungali unasinzia. Uziko kubonane. Unajua kwamba kubonane. Mu myaka ufisi hazo wavuye kumwe. Katika miaka ambao unayo kubonane patatoka kwa umoja. Mu myaka usigaje. Ku miaka unabakiza. Ni musigaje imyaka ijana mbega guha myinshi. Nikupatia hata mingi kama unabakiza miaka 100. Gwera kubonana uzosigaje no na 9. Kuanzia kubana utabakiza 99. Aro ntiyabuza bari basigaje nka 20 gusa. Hapa kosi watu wanabakiza kama 20. 30 gusa. Ama 30. Noni miaka ya uri kurakora iki? Sasa miaka yako unatumika nini? Mwishuru bari kwa kuvuga kwiki. Mbinguni wanakusema iko nini? Wakwita umunyabwoba. Wanakuita muoga. Linduka. Kuwajasiri acha uoga. Kutumikisha maajabu. Muri ibyo bibazo urimo. Katika shida hizo tunapitia. Muri ibyo bibazo byo mu muryango. Katika shida za familia. Muri ibyo bibazo byo mu ikarti. Katika shida za mtaani. Amen jiva kure. Amen imetoka mbali. Na wewe Imana igiye kugukoresha. Mungu anakuona kukutumikisha. Amen. Uyo mucyaranye ntiyavyumvise. Huyo ambao umeketi pamoja. Munyiganze mubwira ati nawe Imana igiye kugukoresha. Utikise mwambie na wewe Mungu anakuona kukutumikisha. Amen. Amen. Ni wiyeza gusa. Ukijitakasa tu. Ndazi kuri yumvira amafuti ufise. Najua kwamba unawaza makosa unayo. Hagarika ayo mafuti urimo. Simamisha makosa ambayo ndani. Ujitakase. Imana igiye kugukoresha iby'ubuhizi. Mungu anakwenda kutumikisha maajabu. Urinduke. Uwe jasiri. Muri ibyo bibazo byawe. Katika shida hizo zako. Hagarara. Simama. Hagarara nk'ingabo y'Imana. Simama kama jeshi wa Mungu, askari wa Yesu. Umuntu ajya guhera lendi kugeza dimanche atani gifungo cy'umunsi umufise. Mtu anaanzia lendi paka dimanche hakuna hata kifungo cha siku moja. Ugasinzira guhera lendi kugeza dimanche na makesha ufise. Unasizia kuanzia lendi paka dimanche hakuna makesha unayo. Abo muri ko murahangana bo barakinda ijoro n'umuranga. Wala mnapambana nao wanawanga usiku na mchana. Kila kwisonzesha ndugu yangu. Kuwa na kufunga ndugu yangu. Inja ntizihera. Chakula huwa kiishi. Inja ntizihera uburyohe. Chakula kiishi utamu. Utoje uno munsi ejo uzoja. Kama utakula leo kesho utakula. Gwera lendi kugeza dimanche ujya. Kuanzia lendi paka dimanche utakula. Gwera lendi kugeza dimanche usinzira. Kuanzia lendi paka dimanche unalala. Ayo nalala bagasinzira no kumurango. Kuna watu wanachelala hata mchana. Wisonzesha ryari. Unafunga lini? Amakesho yagira ryari. Makesho unafanya lini? Bantu b'Imana isi turiko turajamwe. Watu wa Mungu dunia hii tunapitia mwenyewe. Ibihe ni bibi. Nyakati ni ngumu. Ibihe ni bibi kuruta uko byiyumvira. Nyakati ni ngumu kuliko gisu na wazi. Abantu barabaye ibikoko. Watu wamekuwa wanyama. Ushobora guhangana nabo. Huwezi kupambana nao. Utari mu mwembu. Kama uko katika kiroho. Injira mu mwembu. Ingia katika kiroho. Ingia kiroho. Rinduka. Kuwa jasiri, acha uoga. Acha uoga. Hari abantu badashobora no gusenga isaha yose. Isaha imwe yonyine. Hawezi kuomba hata saa moja. Avuza majambo minoti 5 abahejeje. Akisema maneno dakika 5 huwa anamaliza. Ariko exercise ya mbere kubitaka saa kamwe uri kurasenga. Lakini mtihani wa kwanza piga sali moja kunaomba. Na ushaka ati baba. Na hata useme baba. Ndagukunda baba. Nakupenda baba. Ukabivuga iminota 30. Unasema dakika 30. Nangorane. Hakuna shida. Imana igumivuga ati uyu mwana ari ku rugamba. Mungu anasema mtoto yuko katika vita. Alikuwa arikomeza. Yuko anajijaza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ufisi saa imwe ku munsi. Kama unasali moja kwa siku.
genda uhure n'abadayimoni rero nenda ukutane na mapepo, barakwitegereza bagatinya, wanakutizama wanaangalia. ariko muribuka bahungu bagiye gusengera abadayimoni. Kumbuka wale vijana walienda kuombea mapepo, bagiye gusenda abadayimoni, walienda kuombea mapepo, gukangamira abadayimoni, kukemea mapepo. baba dayimoni bacabatahurira ko impuzu, wale mapepo wakawachania kwa Mungu. muracavyibuka? Mnakumbuka? Rinda rero, kuacha uoga. haleluya, amen. rinduka rero, kuwa jasiri. ufata umwanya uhagije wo gusenga, kamata muda wa kutosha unaomba, ufata umwanya wo guhangana n'ibibazo, kamata muda wa kupambana na shida, ufate n'umwanya wo kuvugishwa, kamata na muda wa kutabiri ku buzima bwawe. unatabiria maisha we yako. ntabwo uri umuntu asanzwe, wewe si mtu wa kawaida. haleluya, amen. no, tinyuka, acha rinda uoga, ubivuge, kuwa jasiri ukisema, rinda uhangane navyo, kuwa jasiri upambane rinda navyo, winjira mu nzu turire, kuwa jasiri uingie mu nyumba uunguze, turira ahantu hose ubona hari amarozi, uunguze kuna mahali kuna ukoresheje amasengesho, tumikisha maombi. intambara zacu n'amasengesho, vita yetu ni maombi, kandi n'amasengesho umaze kwiyeza, na maombi inabidi kwanza ujitakase, ureke amanyanga, uache ureke manyanga, ubusuma, uache wizi, ureke ubusambanyi, acha uzinifu, ureke kwiba ikigira cumi, acha kuiba sehemu ya ureke 10, kwiba ishikanwa, acha kuiba sadaka, ureke kucererwa mu nzu y'Imana, acha kuchelewa nyumba ya Mungu, wagahereza n'Imana, usimama kwenye mstari wa Mungu, urabinge n'Imana iza kugukoresha uone jinsi Mungu atakutumikisha maajabu. kuko icyo uzobabwira kizoba nk'uko kivuze, maana kile utawaambia kitakuwa kama Yesu umekiamini. haleluya, amen. icyo wanse ntikizoba, kile ambacho umekataa kitakuwa, icyo uvuze kizoba nk'uko kivuze, kile ambacho unasema kitakuwa kama Yesu umekisema. reka ntibavyumvise, umvise bavuze amen, hakuna. icyo uzovuga kizoba nk'uko wakivuze, kile ambacho umesema kitakuwa kama Yesu umekisema. icyo uzanga ntikizokoreka, kile ambacho utakataa kitafanyika. icyo uzoshima kizokoreka nk'uko wagishima, kile ambacho utapenda kitafanyika kama Yesu umekipenda. hari ijambo rivuga ngo mbega umwana w'umuntu niki, kuna nini nasema kwamba mwanadamu ni nini, aho wahatse kumuringanisha n'Imana, ambapo uliponea kumlinganisha na Mungu. turakomeye, sisi ni watu wakubwa, ikitwishe nuko utarinda gusa, tatizo ni kwamba sisi tunaogopa, tunauoga. haleluya, amen. gwera uyu munsi kuanzia leo mugiye kuba intare, munakwenda kuwa simba, y'umunago wa Yuda, simba la kabila la Yuda. haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, amen. Yesu yavuze ati ni intare, Yesu alisema mimi ni simba y'umuryango wa Yuda, la kabila la Yuda. reka ndababaza akabazo nigeze kubabaza undi munsi, ni waswali ni waikuwa swali. umugwi kundi w'intama, kundi wa kondoo zirongowe n'intare, zinaongozwa na simba, n'umugwi na kundi w'intare wa simba zirongowe n'intama unaongozwa na kondoo, bigiye guhangana, vikienda kupambana. umugwi wotsinda uwundi n'uwahe? kundi itashinda nyingine ni ya wapi? Reka ndabiyime nimero kugira ngo tumenye icyo uvuze. umugwi wa mbere nujya urongowe n'intare, ni kundi la kwanza ni ile ambayo inaongozwa na simba. umugwi wa kabiri nujya urongowe n'intama, kundi la pili inaongozwa na kondoo. umugwi wa mbere ni w'intare irongoye intama, kundi la kwanza ni simba naongoza kondoo. umugwi wa kabiri ni intama irongoye intare, kundi la pili ni kondoo anaongoza simba. iyo migwi ibiri ihanganye, hizo kundi mbili zikipambana, wotsinda uwundi n'umugwi wa kangahe? kundi la wapi litashinda nyingine? shira urutoke hejuru ndabe ingene igiharuro ushizeho, igiharuro hesabu utie kidole kimoja. arabagize wa kabiri, arabagize wa mbere, wengine walifanya mbili. umugwi wotsinda uwundi ni umugwi wa mbere, kundi tashinda nyingine ya kwanza. Reka amashi bagize wa mbere, wale walifanya kwanza tuwapigie makofi. kubera intare simba ikigiri ntamatinda anawaambia kondoo kuwa jasiri, akirukana karasa kana kimbia nyaruka tujya gutera, twende kushambulia, mugabo sija zirongowe n'intama, lakini simba naongozwa na kondoo. Inabicibwira zara ati bahungu turashize nyegera kondoo naambia simba tunapata shida, kimbia. intare igomba kwinanata, simba akitaka kujitoa, chef ariwe ntama, kiongozi ndiyo kondoo, akachazibwira ati nyegera acha fichama. ndakubwiye ntirinda, ninasema kuwa jasiri, urugamba rurashusha, vita vikali, kandi uhunze tena ukikimbia bakurasa inyuma, wanakupiga risasi, ariko guma ku rugamba, lakini baki kwenye vita, urafise intsinzi, una ushindi, kuri kumwe n'uhoraho, kwa kuwa uko pamoja na Bwana byose bizoshoboka, vyote vitawezekana. Yesu abahezagire. Yesu awabariki.